may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nukas ta nga raw, sagay sa akwarto ti alaan nyo iti gayumaw. Wala na, kadwa na nga minti kabsat na. Agpili kayaw no anya akwarto ti kayat yaw. No siya, day tarum number 2 ti kayat ko, nana. Ti gayem mo ngay. Agpilin to no makawaya, nana. Adda nga min part-time job na ita. Ngam umay to no makawaya, nana. Okay, agsingirak mo laangan iti deposit. Di kay madanagan, tarifandable day jay. Isublik to no pumanaw kayaw. Ibagam iti gayem maw, tamang isagana mo't iti deposit na. Kasano ngay gayam ti bil ti danum ken kuryente, nana. Pagbibingayan tayo Awan ti submeter, nana. Awan, isuanas kan nga agtipid tayaw. Bawal ti appliances ditaw. Gumatang kayo iti gasol kan stove, ta iso ti paglutuan yaw. Okay, nana. Si kamot tan ti makaamong agsagad ditaw. Dayta CR dalosan nyo mat. Di kay agbalin adugyawt. Nalawag ka day. Wen, nana. Agsubli akon iti silid kaw. No umay ti gayam maw, baga anak laang, tada kami adwa ti agsarita. Ay wang gayam, itad mo matan ti deposit maw, takasapulak ti kwarta. At dagaya mon agab-abang dito second floor, nanang. Adda kasangsang pedala ang idikalman. Apay ka day? Maturog ako may ti sufay di salas. Ngamadamot gaya man tao. Ay nawaw, adda mo nga minti silid mo diti first floor. May met iti second floor, nanang. Di ka man nartisi ka daryaw. Di ka pa'y agyaman, tada silid maw. Alawanan. Sermonan dakman ngaminan. Wen ta imbis nga agyamang ka, tada agabang. Ada singirak iti binulan. Ni nanang met. Siyempre, maragsa ka naklatamat Tamanayunan man ti abang asingirin nyo iti binulan. Awan da kisakayat ko asawan. No adda kumapay agabang iti dua silid, may mayat manang. Kitain nyo mat ngamin Tratuan nyo anay imbag dagiti borders nyo. Tapno di da pumanaw. Kiso matiar aramida. Isutar aramidan nyo kunayo. Ngamawan mo't agbay ag-aborder yo. Sasawamot, aguli makan. Ang mga numangag dagita borders kat pumanaw daki day. Pimanaw samot jay may sa aborder dita first floor. Wen, umakar ka no iti boarding house, friend. Ay nawaw, apay nga ta. Day tatijak amu. Awan mo't nadakamat na kanyak. Ayun gayam, nakagatang kan iti pangrabyam, friend. Saan pa'y nga rod? Nagdiretso ak anagawid kalpasan ti klasik. Mapanta nga rodin agumatang. Sinaludsot ko kini ading mo itay kat awan kanumot ginatang na. Pagkatangan tangay, friend. Iti istor ni Nana Maring di tabangir na nakagayam tilako na dayjay. Aya, Wen, adayo analaklakangam tilako ti landlady tayong. saan nga tanga agungot ni Nana Sutera no iti sabali nga istor ti pagkatangan ta? Apay ko mga agungat ngay. Amangan no agsakit tinakam na kat papanawon da ta adi na oras. Ay, adamot kan kwa na daytan Nanginaunay mo't ngamin dagiti lako na. Nukas kada tayo nga estudyante pay laang. Masapol nga ibirok tayo Nagapuan nyo adwa. Ay, kuha nana. Di tabangir laeng, Nana. Anya dagita iko bagyaw. Abas tumi, Nana. Ay nawaw, gimatang kayo di tabangir nga store? Wan nana. Ay unay kayaw. Amo yung mat nga adati store kaw. Apay anapan kayo pay lang ijay. Paidam kayo mat anya. Ay kwa, bumawi kami to kada kayo, Nana. Gumatang kami iti istoryo intun sumaruno. Hay, jak magustuhan ti kastang aramiden nyo Anya dagita ginagatang yaw. Kitakman. Ni,
Masapul ka di pa'y, nana. Wen tanu awan ti kasta alakaw. Gumatangak, ta dito'y istor kontaw ti paggatangan yaw. Maring! Maring! Nay, si kamot gayam dayta, Marisotera. Anyat masapul mo. Itay pa'y apukpukawang ka, ngam di ka masumumbat. Pasensya kan maray. Adda ngamin napatengar aramidak ijay kusina itay. Anya ti gagaram aya. Sikati kayat ko ang makasarita. Aga-agaw ka iti customer. Ay nawaw. Aga-agaw iti customer mo't ngay bagbagam maray. Di ka man naglibak. Nay, di ka agpabasol. Tawan amok nga inagaw ko ken ka. Painusinti ka mag-angarod no kasta. Oray di mo ibaga. Amok adito yung istor mo ti pagagatangan dagiti borders kaw. Ah, dayta ka day. Numay papan iti dayta abanag, saan kumot ida kontrolado? Kan may sa, at damot ten akadakwada, no asino ti kayat da paggatangan. Siguro, di nadaal na kadakwada. Tila ibagbagam mo't. Sa anak akas ta aklasit tao anya, oray saan ka adadaulan, at dalat tamot customer ko, oray kaskasano. Awag ki di babain mo No awan na saya at nga ibagam pumanaw kan. Amangan no anya pa iti maaramid kuken ka. Dahito iti bil ti danong kan kuryente anas kan abayadan yaw. Dahito iti para kan ka. Dahito mati para kada email kan ti kapsat na. Ni, nagdakkel mo tan ti bayadan mi. Ay nawaw, apay aming mingmingam lang ti papel. Awato mo na. Kaano ti due date, nana? Inton bigat mo langan. Nalipata mo ngamin tinagsingir iti nasapsapa. Sakit awan pa'y kwarta mi, nana. Imbagayo kumaan na sapsapa, Ay, saan ko na aparikot dayta? Da kayong mati makamo nga agdiskitar Urayak ti bayad yung inton bigat, tamalam nga agbayadak. Sigurado kayo kadi aday ti bayadan mi, nana. Amangan no nagkamali kayo laang. Dayta tinainayon iti bilmi ita abulan. Isu nga isu mati singir kada kayaw. Ibagam kiniimi jak kayat ti maladladaw apa nagbayad. Nakitak akinusilapan na kaday di asutera. Apay ka numanayin maring. Kas iti sigud alakay, ipagarup na nga ag-agawak dagiti customer na. Hay, attitude launay day tabakot. Eh nawaw. Nakita na laeng nga imay gimatang dagiti borders na dito'y istor ko. Nagadumutin asa una. Nawaya damot ngagpilay no sa dino nga istor ti paggatangan da. Jakman amukin ni Sotera. Uray dagiti borders na Mike. At dagiti gundaway gumatang da iti istor na. No dagita borders ta ti gumatang iti istor na. Awan mangeg na asauta. Ngam no dagiti borders na ti umay gumatang dito'y istor ko. Aya po, nagado asauna. Una yan di tabakay. Talagakit di ama di ti ugali day tabakag. Paidam launay mo. Half kilo man a chicken wings, nana maring. Ay na, balasang kaw. Amangan no adda ti landlady yu dita. Awan, nana. Adda na panan na. Isu nga inranak ti imay gimatang. Wana, tamangan numakita na nga imay kagimatang dito'y istor ko. Kat siyak manen ti umay na apaan. Sakit paidam day di a tao. Apay, nana. Inapa na kayo ka din ni Nana Sotera? Wan, saan laeng mutkit di nga ita. Idi pa'y laeng akas jay tar aramiden na. Maka-stress ti kas jay nga aramid na. Unay matanda di bakit? Saan amakaaw-awat? Kat nakangininamat nga ro dagiti lako na. Ano sa inyo latan balasang ko. Ay, nana. Amangan no adda bakante iti balay apapaabangan nyo. Ay, awan. Kan uray adda, saan amabalin nga umakar kayo iti ayan ko. Tasyak ti apaan ni Sotera. Ala, mabiit laeng taalaag ti karni agat gatangem nakkom. Nakapigpig sa ti sa uyo itay nanang. Kay, anya ti parikot di ta Daryaw. Sigud mo't anapig sa ti saok. Nakababain ka dagiti lumablabas. Anya ti nakababain ni Jay.
Pinalagi paklang dagiti borders nga agbayad da iti abang da. Nasapa pa'y met, nanang. Ay na, narigatan. Ang mga numala daw ti bayad da. Numala daw, maawatan nyo dayta. Nang runak it estudyante ti daduma nga gababang. Ang mga nooan pa'y na ipauit dagiti dadakkel da pagbayad da. Alangan met asyak ti agad jas para kadakwada. Ay na, no kasapulan nga guray kayo nanang, aramiden nyo ah. Ay saan? Itian niya aga po apagurayan da. Kat kasapula mga ruti kwarta. Daytoy manantibayadan tayo itaabulan? One friend. Ay nawaw, apay adakkel ti babayadan tayo iti kuryente ken danom. Day tamot ti intad jay bakit? Kadno kanayon nga awanak dito'y boarding house ko. Uray ti kabsat ko. Kan tipid pa'y mo ti panagusar mi iti danom. Jakman amo iti landlady tayo. Inpakita na kaditibil ti danom kan kuryente, wenno saan? Awan mo't. Day talaang apapel ti intad na. Amangan mat no pagkukwartaan da tayo. Dakkel unay day ta asing-singiran na. Day tamot laang ti pampanunutak, friend. Hay, nagrigat lakit din ayan no awan ti submeter. Ipadas taman akasarita, friend. Kasano no saan na nga ipakita? Di pumanaw tayon ditoy. Agsapol tayo iti sabali a pagabangan tayo. Narigat nga tati maaddan iti sweetik a landlady. Papanandagi jay. Agberbirok da iti pagakaranda lakay. Apay, pumanaw dan iti ayan ni Sotera. Wen kano. Kasanumet nga main, dakkel ti singsingiren ni Sotera abayad ti kuryente ken danom kadakwada, ket awan met maipakita na abel. Kunak man nun na ipasubmeter na dayta apaabangan. Saan kanupay nga road? Gastos laeng dayta, kunana kano idi nakisarita dagiti borders na. Ay, naglukon dayta babae. Wen nga road, kaasi ti agab-abang no kasjay laeng. Sakit estudyante dagi jay. Nakunampay lakay. Manang gundaway dayta akaaruba. Isu nga awan agbayag a border na. Takastamot ti aramid na. Hindi pa'y nga issue dayta. Di na kayat nga ipasubmeter. Inton kwan, sobra tisingirin na. Anya dinadamag kaw. Agbirbiro kayo matan iti pagakaran nyo kanaw. Wala na. Pudno tinadamag yo. Ay nawaw. Iti anya aga po apumanaw kayaw. Dakkel una yun ti mabaybayadan ditoy. Di min kabailan abayadan, nana. Ti mabayadan iti danom ken kuryente manan ti iso yaw. Wen, nana. Singir kayo asingir, ngam awan mo't maipakita yu a resibo kada kami. Naa, nagturad ka ah. Saan mi akayat ti apa, nana? Dayto yan ti maudi abulan nga agnaad kami dito, nana. Pakisagana yo ti deposit mi, taalaan mi no pumanaw kami. Di kay madanagan, tabayadan mi in advance ti kuryente ken danom. Ay saanan, ti deposit yulatan ti maibayad iti danom ken kuryente. Ni, dakkel day jay anana. No adda sobra, itad kuntulaangan kada kayaw. Ibati yula ang ti Gcash number yaw, iti kasta ket nalakalaang nga isin kaw. Dito'y ayan mun samot ti pagakaran ti dua borders kaw. Awan bakanti dito'y ayan ko, mare. Saan man asyak ti ul budam si ka maring? Ay nawaw, agpaiso ti ibagbagak. Idi pailaeng nga awan bakante. Sa dino nga raw ti pagakaran jay dua. Ay ketjak ammo apay asyak ti pagsaludsudam. Isuda ti kasaritam. Siguradum laeng asaan nga iti papaabangam ti pagakaran dagi jay. 100% one sure, Sotera. Kasano ko mga umakar da iti ayan ko, ket kaibagbagak laeng nga awan bakante. Adala ang bakita. Ay namaray pangaasim man, saan asyak tiriribukam, tawan dakas ngar aramidaken ka. Kanayon laeng nga nakasta, tunggal adda pumanaw a border mo, ket siyak ti pagpabasulam. Gapaw ta si kamo Ay laeng nawaw, sakbay nga apaan nak, agsarming ka nga umuna. Amangan no si kamot laeng ti makagapo, iso amag sipanaw dagiti borders mo. Pumanaw kami, nana. Talaga kadi adiyo isubli ti sobra iti deposit mi? Di mat imbagak aday jay ti bayad ti danom ken kuryente yaw. Ay nawaw, sobra mo't tanday jay nana. Un nga rod, nana. Lugi kami mo't
Tinagsasaritaan tayo kat refundable ti deposit mi. Wan, ngam anusan nyo ti aguray Kinapudno na, nagsukata kon iti rules and regulations, non-refundable ti deposit. Ay nawaw, kaano pa inana? Idi may sa abulan pa'y. Nagsukat kayo iti rules and regulations, idi pa'y napanabulan. Ang awan mo't nadakdakamat yu kada kami. Ay, basta kasjay. Ibati ulatan ti Gcash number yaw, taisin ko ti sobra. No adda Naa, Awanan ti adu asaw. Siyak ti agpapaabang, isu asyak nga raw ti masuraw. Da kayo ba na Dua bulan ng tinapalabas. Ngam saan nyo pa'y nga insubli ti deposit mi, nana? awan pa'y kwartak ita? ay nawaw. Ano sa inyo ti aguray Ag-message siyak laangan kada kayo no adda maitad kaw. Ay nawaw, aginggat ka ano ti panaguray mi, nana? Kainto na adda kwartak Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta nana? Kas kada kayo, kasapulan mi met ti kwarta. Ammo yumet nga agab-abang kami laeng. Uray anya pa'y ti aramidin yaw. Talaga nga awan maitad ko ita. Tawan ngarot kwartak. Unay matan ti kasta, nana. Nagrigat kayo akasarsarita no may papan iti kwarta. Ibagayo ano kayat yung nga itid milaangan dayja akwarta kada kayo. Wen nga rod isumet laeng adi kay maibusan iti rason. Hay, saan ang makauawat mo't dagita at tao? Awan pa kariribukan nyo no nagtungpal kay langit ti saritaan, nanang. Ay na, di ka man makibiyang si Kadaryo. Ay nawaw, naumadagi jay kada kayo. Di yumadlaw aya. Tida magkukot sobra pa'y kano ti singsingirin nyo abayad ti tanom ken kuryente kada kwada ide. Day jay ti numero 1 ang makagapo no apay apimanaw da. Hay, saan na puno day ta? Di kay aglibak, taimpakita da kanyak dagiti siningsingir yun, nanang. Talagamot asobra day jay. Ta times 2 ken times 3 pa yun no dadluma. No si kalata ko mga rod, tinagdiskarte, tapno adalamutin ta. Iso nga ron nagtrabaho ak nanang. No siyak, sa anak amang mangan iti makan ang nagtao iti pananggundaway iti sabali at tao. Naa, Da kayo lang nga minti sana makontento. Itad yung tinabati at deposit da, tapno malpasan. Enyo dyan nadamag kaw. At da kanumot nag-iskandalo di tayan ni Sotera. Dagiti sigod a border na lakay. Ay nawaw, apay kanumanang. Wen taging gagayam ita, ket di na pa'y naisubli ti deposit dagitoy. No sa anak nagbigdaw. 2 bulan na yung tinapalabas manipod pimanaw dalani dita. Agtalo bulan nun alakay, nga maging gaita, awan kanupay na awat da refund. Anya, Awan kwartak kun kunakanumot ni Sotera. nyamit din ti kasta. Luklukwen na tipada na tao. Dayta nga rood lakay, tilaang mo't pagkwartaan na ti amuna. Awan bibiyang na nga uray adda maag-agrabyado asabali a tao. Anya ngayon, pimanaw manin ti kakaisuna a borderyo. magsipanaw da mga rod. Awan pa'y agbayag mo'y. Suitik kay tumot, nanang. Agtal na ka man si Kadaryo. Ar-aramidak na itaw, tapno adalamutin ta. Ay nananang, di yo amo ti makontento. Agdala nga rod abang asing singirin yon. Sobra nyo pa'y lang ti singirin nyo abayad ti kuryente kandanom. Adamot trabaho dagiti borders kaw. At daman ken awan trabaho da, saan ama iparbeng agundawayan tayo tipada tayo a tao, nanang. Nagalas ti arami da kasta, sakit bakit kayo matin? Ay nawaw. Aramiden nyo no anya ti may parbeng, tapno agtalag ti sabali a tao kada kayo. Kita nyo ni Nana Maring, kanayon amapunno ti papaabangan na, awan ti pumampanaw. Anyawitin. Aramiden nyo katitikas dyan, nanang, di yugundawayan ti padayo a tao, tapno lang at damakwar tayo. Saan abindisyonan ti Diyos dagiti mananggundaway? Ay, nawaw! Di kwarta kat maibos, ngam tinagan kandayaw kat agtalinaad. No agbalin tayo aswitik, mabalin ang makaurnong tayo iti kwarta. Ngam mapukaw mat ti panagtalak kan respeto ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya day nanggag ko, Mirasol, bakit? Mangala ka pa iti assistant mo? Una, taka sa pulak ti assistant para kadagiti cake kan tinapay alako. Ado ti orders aya? At dalata mo it oray kaskasanaw. Jay daduma, impa-display kadagiti sari-sari store ijay sintra. Kan dito'y lugar tayaw, tapno na bibiit ama ibaws. At damat ni Joe ng assistant mo. Adda ngam agnayo nak iti may sapay, lakay. Sigurado ka kadi akaba ilam abayadan titang danda. Siyempre adamot kwarta. Kabailak timang tangdan iti assistant anya. Nasaya at ba't garon no kasta, Mirasol? Narigat no mangala ka iti assistant. Kat di mo mo't mabayadan ti serbisyo da. Sigurado nga da may bagada. Ay nawaw, amok dagitan. Anyat pa nagkunam kanya kaya, jak amaw ter aramidag. Kat di ka agungot Ibagbagak laang mo't. Nalpasan ti panagdalos mo ay sa. Saan pa'y madam? Ay nawaw, nakabunbuntog kalaunay mat. Saan mo't arobot da tao, madam? Ay di nakman angawon na kasta. Saan nakamakiin-in nangaw kan ka Awan pa'y 20 minutes, si pudrinugyak tinagdalos, madam. agawa ang ki di dita. Tatulungan pa'y ni Juna ijay. Adaw ti maipak at tinapay ita. Wan, madam. Jak kaya't tinakabumbuntog Tinagsaritaan mi. Kat dagitila ang trabaho iti bakery iti aramidag. Ngam agraman balay da kat dalusak maggayam. Oh, ade bagbagam. Awan, madam. Ti kunak, di kay madanagan, taagawa ak ti agdalos. Kasta ado umatan tinaipak ni Juna. Ngamsi ka, di ka pa'y nalpas anagdalaws. Agasam manday ta. Ungot lang nga ungot, kat amo namot nga ado ti ipapaaramid na kanyak. Ay, nawaw. Narabyan ka mo't ang nagawid ay sa ading ko. Nag-overtime kami ngamin, manong. Ay nawaw, agahasim manday tang overtime yo. At dapay ngamin impa-deliver ni madam. Ado ti impaaramid na kanyak. Agraman balay kan arubayan da, dinalusak. Ne, kunak man no bakery di pagtrabahoam. Home-based bakery, manong. Wen, gamapay a pinagdalos da ka iti arubayan da. Di bali, tanalpas matan, manong. Wen gamsan samot ang may parbeng tikasta. Kasla babaunan ka mo't lagayam. Okay laang, manong. Anusak pay laang Awan mo't daduma apagtrabaho Ti plano nga gabrod nga Agurnungak pay Uray do wano talo a bulan siguro. Sige, nayunak to no damornong mo. Anyat aramidam diti pagtrabaho manong. Awan mo't kid di magasak laeng tayo sutibilin ni nanang. Ay nawaw, apay kanumanan. Madanagan nga ron ni nanang gan ka. Awan rumbang apagdanagan ni nanang. Ngamin, nasaya ataklaang ditoy. Amangan gano no pinagdalos da ka man ng tibus mo. Saan mat, manong? Ipakmilaangan dagiti tinapay kan cake ama i-deliver inton madamdama. Mala, agpatuloy ang aro dan. Agan-anad ka dito Agan-anad ka mat, manong. Aysa! Aysa! Ni madam mo maday jay. Wen, manong, nalpasan ti break time mi. Pumanaw kan, ta ituloy mi mat ti aramidan mi. Apay, anya ti masapul mau. Damagak no mabalin ang maalak ti sweldok, madam. Ti saritaan tayo ngamin idi kat
Every 15 days ti pa nagsweldo. Ay nawaw, makauray ka kadimag. Kasapulak nga minti kwarta, madam. Si kapay laang ba't anak ka bumbuntog nga aggunay ti agganat nga agswelda. Ha, no kasta mo lagayam, nasaysaya at no agsapul kan iti sabali a pagtrabahwam. Ni, saan kumamot akasta, madam? Seryoso Di balay kat sumangpo mo ti ka anak ka. Isulaangan ti kadwami kinidyo ang agtrabaho dito. Anya? Naawata mo't siguro timbaka. Unaw, kayat mo, taulitak manan nga ibagakan ka. Ni madam mod. Sana ka mang rabraba, pudno ti bagbaga. Ita ti maudi nga aldaw nga trabaho ka ditaw. Numay papan iti sweldaw, ano sam nga urayon ta itag kunta. Dagito'y pay na. Maipak dagito'y tapno maideliver ita nga aldaw mo laang. Ay nawaw, nagadumutan, madam. Jak kabailan nga aramidan asisyak laang. Saan ko amalpas dayta iti may salahang nga aldaw, madam? Na, agrekreklamo ka? Di mat na ibagayo iti pinapanaw yun ni Aisa nga adda ka anakan nyo ang maisukat ken kwa na. Nangagmaw? Nangag ko madam. Kaano asumangpet ti kaanakan nyo aya? Di mo namnamaan nga da sumangpot. Ay nawaw, taapay ngay mat, madam. Kun kunakla ang dayjay. Nukasta, nagulbud kayaw? Una, tapno mapapanaw ko dayjay nga Aisa. Nakabumbuntog mo nga main. Saan mat, madam? Agpada kami laang mat. Oo, ituloy mo ki din tar aramidang tapno malpasan. Kasano ko mga min amalpas, no day tamo agrek-reklamo ti un-unaan. Di ka matan sumsumrag ading ko. Saanan ata inikatnakmat ni madam. Anya, apay ka na. Nabuntugak kanumo ngamin. Basta ano samlaang tagbiro kiti sa balay pagtrabaho ma. At aman siguro kwarta gastusam dita. Day tapay ti may sa manong. Saan nga inted ni Madam Mirasol ti sweldo? Anya, Day takit di ti makagapo no apeng inikat na. apay adi na ited. Anya ti petya ita. Kinsinas ti amo ka nagsaritaan nyo kay. Ay, anusak ka no ti aguray. Ay, naglokon da dya bakay. Imayak tala ti sweldo ti kapsat ko, madam. Awan sweldo ni Aisa kanya. Nay, apay nga awan? Kat awan pa'y na itad yung nga uray piso ken kwa na. Mangtada ko ma, ngam dinadaal na gayam tay electric fan sakbay apimanaw. Anya. Kaya't mao tay pakitaken ka, nangina day jay nga electric fan tapno amaw. Saan asinsinan? Sigurado kayo kadi ati kapsat ko din ang perde? 100% sure. Ibaga kaya no sa anak asiguradaw. Ay nawaw. Iso akwits kamain. No pabayadak day jay kunkwana. Sigurado adi na laang kabailan abayadan day jay. Saan ang mabaling nga ikwitsyo, madam? Apay kumasaan. Siyak tinaperwisyo. Iso asyak magtagdesisyon. Kurang paikit di ati sweldo na nga ibayad na itinaperde nga electric fan kaw. Di magasak iti ayan ni Madam Mira solitay bigat. Nay, apay anapang ka ije manong. Singirek kumati sweldom nga di na inted. Kat, Uray piso, awan inted na kanya. Di ko na nabay, ikwis na kano ta pinirdim tinangina nga electric fan na. ay nawaw. Awan pulos pinirdik agamit ijay. Isumat na ibaga na kanya. Agkurkuri ti electric fan idi pimanawak ijay. Nakitak pa nga inusarda kini Jonah idi nangipakda iti tinapay. Apay asyak manan ti pabasulon na. No kasta nga ron, rason na lang dayjay. Anyamot tan ni madam. Dakkel ti sales na. Ngam no apay mat adi na iti ti sweldo. Kuripot kan ulbod dahi tabos mo. Talagang addadag iti tattawa kasta. Lumaipapan iti kwarta, narigat da akasarsarita, nagado arasunda. Ni madam mo nga Jonah, Rimwar anapan nagsingir, sir. adaman sa lutsuda ken ka, idikal man kumapahingam sa anak ngamin ang makatiming. Anya dayta, sir. Napirdimot gayam ti electric fan nga usarin nyo. Aywan, sir. Idi may sangal daw laang anaperde. Ha? Hindi may sangal daw laeng kunam. Wan, sir. Aksidente anasagid ni madam iso anatinag.
Idi kwan, saan matan nga agkuray? No kasta, ni madam mo tinakaperde. Wan sir, iso nga rod. Ay, naglokon da dya tao. Isumagam tinakaperde kat. Apay ka day sir. Una, tanangag ko timbaga na itikabsat ni Aisa. Kat ni Aisa kanu tinang perde, iso nga ikwits dan ti sweldo na. Saan apod no day ta sir? Kuripot laang kit di ani madam. Agkurkuri day nga electric fan, idi pimanaw ni Aisa sir. No kasta nga rod, rason na lang gayam day jay tapno di na itad ti sweldo na Aisa. Adda kwarta na, ngamno apay nga agparigat amang itid iti sweldo dagiti assistant na. Kastamot asigod ni madam sir. Uray adda kwartana. Kasla sakitan na itid na asweldo me. Kat nagtrabaho kami man. Di mo pa'y lang amin itid day ta asweldo, tapno malpasan bakit? Saan nga rod ama balain lakay? Lugi ak ano itad ka? Kasano ko maalugi ka, kat nagbanlugan mo't ni Aisa day ta kwarta. Kasano ngay mat ti electric fan a pinerdina? Ay nawaw, ni Aisa tinang perdi iti electric fan, wano si ka. Apay, kasta ti panagkitam kanya. Ay sus, dakas tagul-ulbod bakit? Ha! Nangina day dyan nga electric fan anya. Nangina, amok ano mano ti pinaggatang mo iti dayjay. Awan pa'y 2,000 jay. Kan may sa, aksidente ka numat anasagid mo, iso anatnag. Apay nga ipabayad mo iti empleyado ngay. Nakadamagam mag. Ni Juna tinang ibaga kanya. Ha! Talaga mo't day jay adjuna. Kumusta ngay? Naka-enroll akon manong. Naskan kanu amalpas ko ti training tapno maka-abroad ak matan. Nakabayad ka din. Imbayad ko ti kwarta nga inted mo, ngam kurang dayjay manong. Sagat inggatang gumatan iti abono tinapat-bati abayad tinatin ko. Kasaritak tumanan ni Madam Mirasol. Makabulan ng tinapalabas, ngam aging gaita, awan pa'y inted na. Mabambanog na taong agsubli-subli iti anda. Dayta nga rod manong, manulaang mat ngamin dayjay no itednan. No saan pa yung agbayad? Ipabarangay mo kit din. Marwan dahi ta apakay. Di mo't imbagakin ni Manong Mau nga ikwits tayon ti sweldom iti electric fan a pinirdaym. Di kay man agar-aramid, madam. Nakitak nga agkurkuri ti electric fan idi pimanawak. Naperdi nga road. Di mo ka di ipilit ti amaw. Adda pa manaknak yu, madam. I-review tayo ti CCTV no kayat yu. Amok nga ada ti CCTV yu kat. Ha! Awan karbengam nga ag-request iti kastaan niya. Adda kada kayo dayta. Dayto yun ti maudi nga singirak ti sweldok. Iji barangay hulan ti pakikitaan tayo. Na, ipabarangay na kasta kaday. Wanan tadi yung mat itiday ta asweldo. Wano, kayat yo, tag diritsuak ijay dulay. I-report kayo laangan ijay. Agpakada akon, madam. Talaga ka di nga ag-resign kan, Juna. Wan, madam. Naawatak nga minon iti trabaho nga inaplayak. Manungay ti sweldom ijay. Dakkel madam. Above minimum. Mausar ko matlangan ti inadal ko iti manu atawan, madam. Ay, anyamot ten, Juna. Amom nga da parikot ko ita. Mangrugi ak nga minan inton umay alawas, madam. Sayang mo't dayjay, no saan ko nga ituloy. Mala, pumanaw kan no pumanaw ka. Di kan agpakpakita pa'y kanya. Sakbay a pumanawak, itadyo pa'y tiswildok, madam. Tano saan? I-report kayo, ijay dole. Anya! Ay, Ni. Di ka mo't makaid na bakit? Apaya? parikot mo't ti sumangsangbay. Apay nga rod. Pumanawon ni Juna, tanaawat kano iti trabaho nga inaplayan na. Ay kat bay ama, ang mga nudakdakil ti pasweldo da ijay. Sino nga roden nga iti kadwak nga agtrabaho ita? Agbiro kayo ti sa bali Saan mo't amabalin nga igalot mo ida, no adda tinapimpintas nga oportunidad para kadakwada. Ipabarangay naklang nga roden jay maysa. Pumanaw mo't jay maysa. May sapay day ta, no di mo kayat adumakil day ta nga isyo. Itapay laang kitsulbara mo. No agdiretsyo ni Aisa ijedole, awanan. Ang mga nudakdakil pa iti magastos. Ay, jaka maun.
No apay mo't ngamin adi mo ito ti para kadakwata kat adamot kwartam. Masaya ang anak nga raud. San asayang tanagtrabaho damat. Inaramid da ti pagrebangan da. Iso asika, aramid damat ti pagrebangam. Itad mo ti para kadakwada. Nalaglag ang tibiyag, naawan maag-agrabyado tayo, apada tayo atao. Adda ni ay sa barok. Awan dito'y balay, tata. Aday di sentro. Madama ti training na. Training para itaan niya. Ag-training taga Bruden, tata. Ay, wala. Nasaya at dayta ang napanunot na. Wan, tata. Hindi pa yung arapaham na tayo taga Brudgad. Anyang kami ng tigagara yo, tata? Imbayak tayo ko ti sweldo na, barok. Addan, tata? Wen. Kabutang mutla ang ni Mirasol ti maipabarangay kan mai-report ija dole iso nga imbaon nak. Wana, ta iso ti plano mi, tata. Ipabarangay kan ipadole mi, no di na payla itad. Pasensya kayon, barok. Siya kun ti dumawat iti dispensary ti inaramid ni bagat ko. At damot ka di kwartana, ngamjak ammo no apay adi na kayat nga itod dahi ta asweldo. Pinaguray na pailaang ti kapsat mo. Jonah, Nay, si kamot gayam day ta ay sa. nagpintas ti kawas mo ah. Ah? Ay wan, kastoy ti uniform me iti pagtrab-trabahwak ita. Ah, pimanaw ka? Iti ayan ni Madam Mirasol? Wan, idi pa'y napanalawas ah. At damat nga min dimtang anapinpintas nga oportunidad para kanyak. Aywan ah, naskan nga ibirok tayo umat. Nangrunak at nangina ti magatgatang ita. Wan nga raw. Ay, tay sweldom ngay. Intad na ka din? Wan, intad na ta binutbutang ko nga i-report ko iji barangay hall kandole no di na pay laitad. Masapol akas jay ti maibagakin kwa na tapno itad na adagos. Diyak lang amin kaya ti agsasao idi addaak pa'y ijay. Tagrabi day jay no makaungat. Aywan gayam, pagtrab-trabahwam ngay mat ita. Madamati training ko. Ipadas ko mamat ti agabrod. Mayat ngagpayso day ta. Dak-dakkal ti sweldo ijay ngamno dito ayan tayo. Agpay sulaunay tan ako nam. O sige, ituloy tanto manan ti agsarita inton sumarono. Agpatuloy akon, tapno sa anak mo't amala daw iti trabaho. See you around! Kinasaritam ni bakla. Wan lakay. Kahit anya timbagada ngay. Mayat ngagtrabaho ditoy. Wan, ngam nagado a kondisyonis na. Kas itaan niya. Nasken a masurot ti oras ti trabaho kan sweldo. Di na kayat ti ag-overtime. Tano pag-overtime magkanaw. Nasken nga agbayad ak iti overtime pay. Day talaang gayam kat. Wan angam dakkel ti maala na kanya. Ngam no awan ti kadwa mga agtrabaho. Sigurado nga awan tumot mailakom a cake kan tinapay. Ay, day talaang Dakkel ti maitultulong dagiti empleyado itikas kada kayo ang negosyante. Isorumbang nalaang nga itidyumot ti umno para kadakwada. Ay, awatek nga ruden ani bakla. Kapilitan tano awan ti agtrabaho. Sika kan ti negosyong tumutlaang ti maapektaran. Ay, nawaw! No inaramid ti empleyado ti pagrebanganda, responsibilidad mo ti amo ti mangted iti umno a sweldo. Iti kasta, awan ti rumswa a parikot. Kang runaan iti amin, saan a maapektaran ti negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko nam, Leona anak ko. Agabrod ka? Wen tatang, apay ka day? Ay nawaw, at na kwarta magasto sa maya. Awan samot ornong mo. Sakit na ibaga ni pare Rodel. Adakkel ka no ti gastos da edi nagabrod ti anak na. Kasta talaga nga maipamuspusan tatang. Kasano? No maipapan iti kwarta, ada solusyon ko di tatang. Kita lang anak ko. Nariga ti makautang iti dakkel. Ang mga no umutang ka ket dakkel mo ti interest na. Si kanto tagparekot no pa nagbabayadan. Siyempre, maibirok mo't tatang, da kayo kit dimot. Mala, sikat ti makaamaw anak ko. Nakay da sa rakaw. Umay kayon, tamangan tayo. Wen nanang, umayon! Sakto la ang gayam ti timing ko, Mari Olga. Adda masapol mo, mare. Napataglaunay ti ibaga kang kamare. Awan nga minen amok apagpatulungak. Si kalaangan tinamnamak, Mare. Ay nawaw, di ka maawatan, mare. Anya day jay aya, anya ti maitulong ko kan ka. Mabalin ka di apautangan nakpaylaang, Mare. Ni, anom ti kwarta, mare. Gastusak man para iti panagabrod ko. Nukas na, agabrod ka gayam. Wen, Mare. Kat no adda pa'y kwartam dita, kaasyan nak kumata pautangan nakpaylaang. Nayunak tulaangan iti 5,000 no isublik kang ka, Mare. Saan anas kan anayuna, mare? Tinapatag kat maisublim adagos ti kwarta buludem. Ay, wen, Mare. Apaman amaalak ti umuna asweldo. Agbayad ak adagos kang ka. Promise, Mare. Agsublikan to nga rod inton malam, takasaritak nga umuna nila kay ko, mare. Pasapulak ti kwarta itamot laang, Mare. No mabalin kat itid mo matlaang kumaitan, taadapay ilakad ko itang aldaw. Apa yan ang tagkamot bakit? Di mo pa imbaga kanyak mat. Kasapulan na kanungamin ti kwarta lakay. Wan ang inuray na kumamat. Di bali at aramatin namot para iti panagabrod na ti kwarta. Trabaho day jay lakay. Sigurado ang makabayad no agsweldo. Kasanaw no sana matuloy ti panagabrod na. Sinaludsod ko day ta, kat sure hit ka no day jay. Barya laang kan kwa na ti kwarta binulod na no makaabrodan. Ala. Urain latan no kaano agbayad. Awan mo't laangan maaramidak, tainted mo matan ti kwartakan kwa na. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Barang ti panagabrod na matan ti rumang ayan ti panagbyagda. Kasta aya. Wen mare, flight na idikalman. Iso ang nagpa-Manila kami, taintulod may. Anya tinagluganan nyo ngay, Maray. Siyempre, nangarkila kami mutin. Saka nangina ti arkila, Maray. Nangina, okay lang. Tamasukatan to no agsweldo ti anak kong agtrabaho ijay abroad. Sa bagay makidi Barya laangan kada kayo day tano agsweldo ni Leona. Agpay sula unay day tamaray. Ay na, ay, nagmayat gayam tirik na no adda OFW nga anak tayo. Dayjay laang ano narigat mati trabaho da ijay. Narigat, ngam at least, dakkel ti sweldo da ijay maray. Sa bagay matkiti No apay mag-asang ka istoryam ti panagabrod di anak ta bakit? Ay nawaw, adda parikaut milaw. Nakababain lang amin. Ay nawaw, hanya tinakababain ijay. Saan nga amin amayat nga gabrod, kat mapagasatan. Iso ang nagasatlat ti anak ta, lakay. Wan ang saan mo't anasaya at amapan mo sarsaritaan iti sa balay. Kat awan pa'y mo't resulta. Awan pa'y pakakitaan na mo't bakit? Normal lang, dayta, tawan pa'y mo't makabulan sipod na gabrod ti anak ta. Si kaki di mo. Inton kwan,
Panunutan da ngagpaspasikat ta. No kasta ti adday ti panunot da. Saan ko naparikot day talakay? Saan ko mat akontrolado day ta abanag kag? Maday, nun tayo ti may sa abanag, baka... Saan kan samet a proud iti anak ta? Saan nag-abroad ti anak ta? Tapno adda ipasikat mo niya. Nag-abroad tapno makaurnog. Good morning, Mariisang. Ay nawaw, kunaklakit dinubalasang ti sumungad. Si kabagaya Ay, Maridores. siyak nga rod, Maray. Nay, anya ti okasyon Maray. Okasyon? Nakapustura ka mga main. Sakit nalabaga kan napuskol ta lipstick mo. Nakaboots kan nakabistida ka pa'y Maray. Kasla adda okasyon nga tindaram. Agninang kansamot. Ay, nawaw. Si kakit di mo, Maray. Awan ti okasyon. Mapankula-alaan ti kwarta nga impaw it ni Luna nga anak ko. Adda mo gaya man na ipawit na. Unata nagsweldo mo ten, Maray. Ay kat nasaya at ano kasta. Makaurnong kayo mo siguro, Maray. Ay, awan pa'y, Maray. Ngumdum tulata. Sigay, agpatuloy akon, Maray. Narigat ti mataktak. Mabulan ng tinapalabas, sipod nag-abroad ti kumarem. Anya ti plano na dayjay? Day tangarod ti parikot lakay. Namin anumot ten anakitak ni nanang na nagpasentro. Adda siguro impaw it na Tinaybaga mi di kanyak. Kat agbayad mutla dagos apaman amaala na ti umuna asildo na. Isumit ti kunana. Nayunak iti 5,000 no isublik kunana pa'y kit di kanyak Ngam saanen kunakmet ta kumarik met day jay. I-message mo ibagam akasapulan damot ti kwarta. In-restrict naksamot dun. Delivered ti message ko. Ngam awan met reply na. Kasano nga rudon day ta? Thank you latan ti bayad na ti kwarta nga inutang na pinag-abroad na. Mapanak to iti ayan dalakay. Kasaritak dagiti dadakkel na. Barang matulungan dak amang kontakken ko na. Una, nagnumari ti day kwarta. Isa panunutan na kumamit tagbayad. Laglagi pa na asaan ang maka-abroad no di mo pinautangan. Agsingirak maan, Nana Doris. Ay nawaw, apay ngagsingir ka kanyak. Awan met amok nga utang ko kan ka. Adda utang ti anak yo kanyak, Nana. Dakkel agatad met day jay. No may papan iti day taabanag. Awan amok dita. Agpatulong akla ko makada kayo, Nana. Numabalin ay isulatan ti kontakam. Anya? Da kayaw ti agsarita. Tano siya, jak amaw no anya tinagtulagan niya. Agpatulong akla ang amang kontakan ko na. Tadi namat nga rod replyan dagiti message ko kan ko na, Nana. No awan pa'y reply na. Sigurado ama kumikom day chay. Amumag nga da trabaho na jay abroad. Saan nga inuras kat ig-ig gamad na ti cellphone na. Nasurok ali maabulanan nga agur-urayak iti message na, Nana. No anya timbaga kitay, isaw taramidam. Di nagtaktakan, takas makita madama, ti panaglaba. Anya di nadamag ka? Nimot gayam Olga, timutangan nilyo ng anak ta. Ayawan amok di talakay. Ay nawaw, palagi pam ti anak ta, umawag manan. Ibagam abayadan na ti utang na itigayim na. I-message na latang aminan Iso damot tinagsarita, idi imutang nilyo na. Iso asya, awan amok di ta nga utang. Saan adakas no tulungam ida nga agsingir iti anak ta? Ngamen, saan ang maka-abroad day jay alyona no awan nagpautang iti kwarta kang kuhana? No kayat mau disikan ti makisarita. Na, ay, andan tulangan ti panunutan ni Olga, no kasta ti panagsasaom. Ang mga no... Oo, adamutan kan kuha na day ta. Basta siya, jak kayat ti makibiyang, tajak amo ti saritaan da. Kan may sa, narigat ti trabaho ti anak ta ijay abroad. Narigat, ngam ti utang kat nasken lang abayadan. Nakunas man tarupa mon, Olga nakaw. Ay, makapaasar nga rod, Nana.
Ada na pasamak ajak amaw. Nagrigat lakit din ama singir dagijay nga agina. Asino may? Damarilyo na Nana Doris anana. Manuabulan ng tinapalabas sipod nagabrod ni Leona. Ngam di na mutin mapanunot ti agbayad. Ada inutag na akwarta kang kaya. Adda nana. Kwartami kan lakay ko ti ginastos na. Iso anak ka abroad. Anya? Numaawat ko ti umo na asweldo. Agbayad ak adagos ken ka. Kunana kanyak. Ngam awan mat. Namin anumat na nagpawit kin ni nanang na. Amok tadi to'y balay ko ti dalanda, iso makitkitak ni Mari Dores no kasta nga agpasintraw. At damit gayam kwarta na. Di namit malagip abayadan ti utang na kanyak. Tiwad dagi jay nga gina. Adamo la ang utang ni Doris kin ni Milba ak Aruba, kat aging gaita, di na pa'y binayadan. Dayjayan ti umuna ken maudi nga agpautang nga kadakwada nana. Nagriga dalakit din ama singir. Da tao pa yan ti ma-stress. Naimbaglangan tay mawag ka na kao, napatidlaunay ti bagakan ka. Anya dayjay nanang, anya ti ibagayaw. Ay, masiksikuраnak, tada kami matan kinitatang mo ti gulwan dayjay nga Olga. Nay, apay kanu nanang? Ti utang mo kanuken kwa na siyak pa yun ti apaan ni tatang mau. Naa, apay nga iraman na kayaw? Kat da kami laang matinagsarita, idi imutang akkang kwa na. Day tangarod mo ti pakaasarak. Naimbag kumamit no saan ama inay nayon ni tatang mo ang mga apakanya. Awagak to dayjay nga Olga nanang. Wan man, kasaritam tadyak kaya ti kasjay nga arabid na. Wan nanang, makangag dayjay babae kanyak. Aywan gayam, ada impawit ko apang kusina yaw. Urayin nyo laang nanang. Ay, agyaman naklaw na yan akaw. Urayan may ti impawit mo. Hello? Pangasiman, tadi mo iramraman dagiti dadakkel ko. Ni, anya ti kayat mo asawan? No may papan iti utang ko, siyak ti singiram, saan nga isuda? Saan kumit ida asing singiran? Agpatpatulong aklaang amang kontakkan ka. Tanarigat kamot akasarsarita. Dinak pa'y replyan mo't. Makauray ka kadimat. Aginggat ka ano nga agurayak Namin anumutan ang nagsweldo ka. Saan ka di atiin ka rin kanyak idi, kat agbayad ka apaman amaalam ti umuna asweldom? Nagtungpal ka kadi? Saan mat? Makauray ka kaday. Tapno ibagak kang ka, narigat mo lang ti trabaho dito abroad. Awan bibiyang ko, tanarigat mo't amin na trabaho. Ti kanyak laang kat bayadam ti kwartak abinulod mo, tanausar mo mo't dayjay a kwarta. Saan man asyak ti apaam? Intun kwan, saan ko nabayadan day tanga utang? Ha? Kastala tangarudan? Thank you gayam, ti bayad ti kwarta nga inutang mo tapno maka-abroad ka? Ay nawaw, naglaingan dayjay a babae. Inadap na matan ti cellphone na. Ay, naka-abroad lang. Nalipatan na matan ti utang na. Kunamlan asino matan ngagsasaw. Dua tawanan tinapalabas. Nagbayad ka din ni Leona. Ay, uray piso. Awan pa'y nana. Ay nawaw, nabayag matan ijay abroad. Makabanog ti agsingir nana. Makapa-stress. Kasano nga rudan dayta? Saan mo nasingiran? Jak nga rod mo nana. Ang mga numapanak ijay balayda kat agsubang kami iti inana. Ay, talaga mo dagita nga agina. Karkaro at imangsit da. Apapaan kit di kanuan ni Tata Milo ni Nana Doris. Isukit di ati may sa pagpungpungtutan ni Leona kanya. Ipilit mo't siguro ni Doris ati ambona. Kanayon kanu ngamin nga ibagan ni Tata Milo nga agbayad da iti utang da nana. Isumit lagayam Puskol ropa dagitang agina. Di da mabutang numakarmada iti kastangar aramiden da. Adda impaw itmaw? Awan pa'y nanang. Ay nawaw, apay nga awan pay lang. Agawid akong dita lugar tayo nanang. Anya, apay nga agawid ka nga'y kat manulaang ti urnong tayaw. At dangarot parikot nanang. Ay nawaw,
Kasano nga ron ti trabahom di tano agawid ka? Ipalawag kong tulat ta kanya yun no ada akong dita. At itdog nga istorya nanang. Mabalin mat nga ibagam itamot laang. Ang mga nuad pa'y solusyon dayta. Awanan nanang. Nakapangadangan ti pusmay. Kasano nga rodan dayta no agawid ka? Sakit awan mo't pagtrabahwam ditawi. Manumula ang ti urnong mau. Makamuditan nanang. Agpakada akon. Imawag aklaang ta imbagak ti maipapan iti dayta abanag. Tapno amuyo mat. Kasano nga'y daytan? Sakit awan pa'y mat husto nga urnong tayaw. Mano abulan ti bakasyon ni Liu na aya kabsat. Saanan agsubliti anak ko iya abroad kabsat. Ay nawaw. Apay mat. Awanon trabaho asublyan na ijay. Nay. Apay yan. Anyat na pasamak aya. Ang papadada ka iti katrabahuan na an ikat iti trabaho kabsat. Anya. Nairaman ka no iti isyo. Ngumdak amu ano agpaiso ti bagbagana ka na kami. Saan sapay mo't anak kabayan iti utang na kiniulga agayam na. Saan pa'y nga raw? Ibagam ata bayadan na ti utang na. Laglagi pen na ana usar na ti kwarta. Saan mo't amabalin ating kyulaangan ti ibayad na. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Sa katribo ti utang na. Nakitak mo't ni Leona di tabalayda. Nagawid ka no magayam lakay. Idi pa'y napalabas alawas. Kahit di mo impadas tinapan iti balayda. Saan pa'y? Mapan mo singirin ti bayad ti kwarta nga impautang mo Amangan no agsubang kami ijay. Utang na mo day jay. Nasken lang ang bayadan na tayo nusar na ti kwarta. Ay, nagrigatin aya ti agsingir. No saan mo pinautangan day jay? Amangan no saan mo't anak abroad. Dayta kumamot ati mapanunot na lakay. No siyak ti siga, mapan kay tayenda. Amangan no ag-flight manan, kat saan kayo pa nakapagsarita. Kaano nga tati flight ni Leona na naising? Flight? No kaano nga agsubli ijay abroad anana? Saan kami pa'y ngamin ang nakapagsarita ka? Saan kanumeten nga agsubli ijay abroad? Ay nawaw, apay ka no? Wen ata na ikat da kanumay. Ni, apay ang naikat da nana? Ada kanun samat isyu da. Ngam saan anadakamat ni Milaw no anya nga isyu day jay. Basta ada kanaw kat isu tinakaikatanda iti trabaho da. Amangan no adda kalukwan nga inaramid da. Siguro mapangkaki di iti ayanda. Singiram ti bayad ti kwartayo nga inutang na. Nodda kwartam dita, bayadam ti utang mo kan Olga. Amakan no dayta nga utang ti may sa ama kagapaw, no apay nga agmamalas ka. Adda makit di tatang. Agbayad ka nga rin tapno malpasan. Narigat nga men, no adda agrabyado apada tayo a tao. Da kayo man laangan ti mangyawat iti bayad ko tatang. Si kalatan, tapno makapagsarita kay mutlaang iti gayim mo. Mabainak asumango kang kuana. Ay nawaw, mabain nga. Di mo nga replyan nagiti message na king gaylay. Isu nga rod nga agbayad akong tatang. Ngamda kayo ti mangyawat. Ninanang mo ngay. Apay asyak ti ibaon mau, kat si kangarod ti ibabaon da. Nalakalaang mo't kagtagbayad. Ala, isagana yung arudan. Tay tulod ko itaenda tapno malpasan. Adda ni Leona ijay balayo, tata. Adda na ko. Mapanak tuman ang singir. Kinapudno na. Imbaundak ti gayim mo na ko. Ha? Siyak ti imbaon na amang bayad ito utang na kin ka. Ataw, awataw. Kompleto da ito, tata. Wan na ko. Kompleto da ita. Intun sumarunaw. Di mon papautangan da gayim mo. Wen tata, talaga asaanin ang maulit. Nasayaat mo nga rudno kastan ako. Kaasi ka lang agsirkin ko na. Agyamanak ta saan nyo akanunungan ti anak yung tata. Aha, talaga sana. Uray anak ko na ijay. Nubidot na ramin na. Makangag kanyak. Agyamanak manan tata. Mala, sumra kayo ata, agkape kayo pa'y. Ay, nawaw! No adda
Ta nagpautang kada tayo, idi kasapulan tayo, rumbang nalaang abayadan tayo mat iti umno at tiyempo. Ti kinaimbag wano tulong anaawat tayo, kat rumbang nalaang asubadan tayo mat iti kinaimbag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti planom, novelain anak kaw. Pamulaam ka di manan, ti minulaan tayo iti maes, iti napalabas atawain. Wen tatang, isupay mo't ano addamanen maapit. Rugyan tayo nga ruden tagmula ah. Mang tangda naklaangan iti agmula tatang. Na siyak ngay, awan mo't aramidag. Isupay ko mamot ti mamulaak. Dito'y kayo laang balay tatang. Ay, sana mabalay. Diyak kaya tagibalay laang anak kaw. Agmula kay laangan iti laso na dita paraangan no kwa. Makimulaak tayo supay anak kaw. Napigsaak pa'y mo't ah. Kita, makalagto pa'y na tao. Kaya't naasawain, napigsaak pa'y. No anya ti imbagak, iso ti masurot tatang. Amangan no inton madamdam akit kumaro ti an-an na yun nyo. Isupay kit di apagparikutan kan paggastusan tayo. Naimbag abigat mau nakaw. Kastamat kada kayo nana. Anya ti umay mo gatangan. May sakilo nga asukar man nana. Day talaan. Wen, day talaang nana. Ayun gayam, amangan no adda maamuyo ang mabalin ko atang danan nana. Anya ti ipaaramid mo nakaw. Agpamula ako ma. Agmula da iti mais. Da sirlikin landong agasawa ngay. Kasaritam ida. Amangan no nawaya dagijay. Aywan anya. Ang mayat nga tati trabaho dagijay nana. Saan nga taasin na sa do? Ti damag kaw ket pulido kanumot no isuda ti agtrabaho. Ay kat mabalin nga rod ano kasta nana. Masapul ngamin ang mapili ti matangdanan ita. Ta saan nga amin kat mapagtalkan. Ay wuna, saan amaliklikan? Adalat ta dagiti sadot ang makitang tangdan. Day tala agbilbilang iti aldaw ti amuda. Anya ti imbaga day dyan novelin, Lando. Agpamula da ka no? Bakit? Kaano? No kaano anawayata ah. Mayat ka kaday. Ay nawaw, siyempre mat ah. Pagkwartaan daytan. Ibagak nga rudain. Kontrata ka day, per bag, wanaw. Day talaang, ta perde ka no mat. Ay madi ano per day. May mayat no per bag lakay. Makaadutan no kwa. Ibagak nga rod atatatag mula. Ngam perbag ti panagbayad da. Wen lakay. May mayat nga min tikas jay. Sa bagay, adda puntong bakit? Wana. Tapno saan tamot amalugi ah no agbilbilang talaang iti aldaw. Kumusta nga ilan daw? Nakapagsarita kayaw kan ni bakit mau? Wan tata, Kahit imanugot ka di mo't lang. wan, ngam di namot kaya ti perde. Tata, Ay nawaw, apay ka no ngay. kontrata ka no ti kayat na tata. Perbag ka no. Mabalin mo't kit da iti kasta. Tapno saan kami mo't amalugi ano, agbilbilang kami lang iti aldaw. Kantap no mabalin mi mo't overtime no kwa. Nabibi iti panagmulan no kasjay tata. Sige, kasaritak nga umuna ni Noveline. No anya mo't ti may bagana.
Dahito ang number ti iteksyon no anya ti bagana, tata. Okay. Ag-text kayo dagos, nagpamula kayo. Tama nga numauna-anda kayo, tata. Sapay adu ti mayat amang tangdan kada kami. Wan, kasaritak to ti anak ko, apaman ang makaawi da. Anyat ko na yu itayin, tatang. Nakasarita yun ni Lando. Wan, anak ko, Kat, anyat imbagada ngay. Mayat da nga agmulawon, no? mayat da, ngimpirbag ka no, tibayad akayat da anak ko. Saan tayo nga taamalugi no perbag, tatang? No para kanya, mabalin latamit ti perbag. Nabibiit pa'y amalpas ti trabaho da no ag-overtime da. Wan matket di No perbag, mabalin ang masapad ang agmula. Mabalin mat nga ag-overtime da. Nabibiit nga agpaiso no kasta ti aramidan da. Ang adalatakin ka dahi sa anak ko. Kuntakin nyo ida, tatang. Ibagayo ang mayatak iti perbag. Awagak laangan, at dapay mo't kidilod ko. Mayatak iti perbag. Basta saya atin damot ati trabaho da. Wan, anak ko, kasta ti bagak kadakwada. Asino ti mawag lakay? Nangag ko nga ada kasarsaritam kabayatan ti panagdigos ko. Asino dayjay? Ay nawaw, agsuspit ka man ako na akong bakit. Ni tatalando ti kinasarita kitay. Kunaklakit din no babae manan. Kat, anya nga iti imbaganakin ka. Immanugot da ka di iti perbag abayad. Uwan bakit? Immanugot da. Basta saya atin ta kano ti trabaho ta. Ay kat syempre Anya ti panagkunada aya. Saan ta nga ammo ti agmula? Awan mo't kid di timbagada kasta bakit. Kat, kaano nga rod amang rugita? Inton lunis ka na bakit? Orayan tayo asumangpet ti maimula amais. Nasaya at mat no inton lunis pa'y. Tapno makainanata pa'y mat. Umay ka di dalando kan Shirley ita? Wan, tatang. Itaarugyan da ti panagmula da. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta anak ko. Mayat nurugyan da tagmulan. Tapno saan amala daw. Una, Ay, anya ngay gayam ti ipamirinda kadakwada. ay kat isudan ati makaamo iti merienda da, tatang. Taperbag nga rod ti kaya da. Okay nga ron. Saan akong agluto? Saanen? Oh, dagito gayam ti mula da, tatang. Mano abag dayta? Kas iti sigod tatang. Sakto nga ron dayta anak ko. Amangan no adda pa'y agsubra di Adda nga min sobra idi napalabas ang nagmula kami kat. Ibagak to nga ron kadakwada. Sige, tatang. Isuro yu laang ang dagiti rumbang nga aramidan da. Saan kayon asumurot iti pagmulaan da Tapno saan kayo amabannog. Ay, agi na nataman pa'y lakay. Ay nawaw, nabannog kan bakay? Ay, saan? Sa anak anabannog, isong agi na naak. Kita analawa ti mulaan ta. Siga, di mo't bakit? Mayat mo't laeng no nalawa, tapno makaaduta. Ay, saan pa'y anagudwa? At least, adumot yung tinaimula ta. Saan ta alugi? Wan nasaysaya at kuma numalpas ta ita. Iti kasta, sa bali manan ti pagtrabahuan ta inton bigat. Saan ta nga rodon nga agin inanatap no malpasin bakit? Maguri ka, itugaw ko labi Narigatan, ang mga numatalimuda wakit day. No siya, ituloy ko tagmula. Tulungan nakto no makainanaka bakit? Isupay ti maimulak Kumusta nga'y dagiti dua, tatang? Naimula da kanumot amin ay. No kasta, nakamula da gayaman? Nagpartak daman? Ngam saan kanupay analpas? Saan anamulaan amin? Ay nawaw, kasano asaan analpas? Kat naimula damat amin nun. Kurang ti maimula anak ko. Anya, kasano ang nagkurang? Isumot ti bagbagada. Kurang iti dua pa'y abag. Agasam nga iday tatatang. Isumot ti imbaga ni Lando kanya. Anya nga tati inaramid da nagmula. Apay ang nagkurang ti ginatang ko. Kat adda pa'y sobra idi napalabas atawan. Amangan no nasidsid ti panagmula da anak ko. Nga ta? At adumot kit di ti maapit tayo no kasday. Agorder ka iti dua pa'y abag. Tapno malpasan. Sige, tatang. Nga madimo laang kinasidsid. Adda epekto na day dyan. Agkape-kapay Mari Shirley.
Ay nawaw, saanan, Maray? Saan akape ti gagarak? Imayak, taalaag titangdan may kanila kay kaw, Maray. Oh, atoy. Kompleto day ito ya. Ay na, agyaman aklaunay. Awan ka di bonus may, Maray. Ha? Bonus? Bonus mi tanalpas adagos ti trabaho may. Mare, numano tinagsaritaan tayo, isulaang tiitid ko. Tawan mo ti extra budget ko. Aya, wan ka day, kung kunaklaang da jay. Maala, awata mo ti kwarta. Kan bilangan mo't lang iti sangwana ka. Tapno masigurado mga husto ti inted ko ang kwarta kan ka. Di ka kadiagdanag, tadamat pa nagtalag ko ken ka, Maray. Uwan ngamay mayat matlata no bilangam. Iti kasta, makasigurado ka, mare. Damulaan niyaw, timpamula ni Nubiline. Wana na, nalpasan Ay nawaw, nagbiit mo tayo. Ay, syempre da kami pa iti kunayo, nana. Nagpartak kami no per bagti bayad. Sa nalawa day jay. Oray nalawa, nabiit amalpas, tagtintinulong kami kanila kay ko, nana. Wan makidi nabibiit nga agpaiso ti trabaho no ada katulungan tayaw. Syempre da kami pa iti kunayaw. Anya nga minan ti umay mo gatangan nakaw. Ay, kwa, nana. Chicken wings ko man, no adapay. Mano akilaw ti gatangam. May sa akilulaang, nana. Adto'y ti supaw. Pilyam ti kaya mo di ta. Ta ikilo ta. Rumwarak labi et anak ko. Ay nawaw, sa dino ngay ti papananyaw kat bigbigat tatang. Mapan ko bisitahan ti mula tayo Kaano laang idinapan kayo ijay tatang. Mapanak manan. Ang mga kunak no nagtubo mo tan nagijay. Ala, agan-anad kayo nga rod. Agawid kayo adagos Di kay manin mabayagan ijay. Well, anak ko. Ada pa pa namin ton maramdama. Awan matkit di, aglabaak ita tatang. Pakiwasing muntuman nga rod dagiti mo rin ko, anak ko. Uray saan nyo nga ibaga aramidat day tatang. Ay na, agyaman ak launa, anak ko. Sige, agrubwata ka ron Alaan nyo tapayong tapno at dausarin nyo. Nay, api anak ko nistiro pa yung anagawid, tatang. Anyamot tandagi dyan matangtang danan. Ay nawaw, api ka di aya tatang. Anyat na pasamak. Kita man day tangay naramid na, anak ko. Pinitsurak tapno makita mat. Na, api ngay akas na tatang. Ado tinagtubo iti may sang abot. Adda ti saglilima. Adda pa sagsasangapulaw. Ay anyamot dun. Nagaduunay day tatatang. Diyak amo kadagi dyan nga agasawa, anak ko. Masiksikuran ka makakitkita iti kastangay naramid na. Naimbag ko man, may nga abot lang. Saan ta adumot nga ron nga abot? Ay una yan. Sinasadot mat gayam ti trabaho dagi dyan nga agasawa. Gaputa perbag ti bayan. Kastamot din tinaramid da. Kasano pa yun ngay day tatatang. Masapulakis sayan anak ko. Sayang dagita. Saan mat nga rod amabalin ama i-transplant? Kasaritam to ida. Ibagam asolusyonan da ti palpak at trabaho da. Marmaruam ti tattao akasta. Adda nga tada Shirley di tabalay da nana Noela. Adda damay, nakita alimabas nila kay na itay. Apay kaday. Napatag-unay ti ibagak kadakwada nana. Ay nawaw, seryoso ka mo nakaw. Apay, ada ka di basol da? Adda nana. Agasam nga iti kasdyang inaramid da. Idi nagmula da iti mais. Saglilima, ken sagsasangapulo abukil ti imula da iti may sang abot. Binilang mau. Binilang ni tatang nana. Ay nawaw, kasta amay. Saan matkit di nga amin? Ngam no bilangan tayo numano nga abot. Adumat tanday di anana. Ay na, mangibabain mo dagitang agasawa. Sakit siyak tinang i-refer kadakwada kang ka. Gaputa perbag ti bayad. Kasjay matan ti inaramid da. Kasaritam idanak kaong. Ibagam asolusyonan da ti parikot nga inaramid da. Marmarwam dagita.
Anya ti masapul mo, Maray? Apay akas jay mo ti inaramid yo kun lakay mo, mare. Ne, apay ka day. Ada basol may? Ti mais nga imulayo ti parikot. Agasam nga iday jay, tasaglilima, sagsasangapulo ti imulayo iti maysa nga abot. Ha, ay kwa. Saan mat nga amin nga abot kat kasta, Maray? Wen, saan nga amin nga abot? Ngam no bilangan tayo numano nga abot ti minulaan nyo iti kasjay. Adumat day jay Di yu pa'y kayat. Adun to ti maapit yun, no kwa. Kas lamang sursurun ka. Panagkunam ka di kat mayat ti bunga dagi jay no bilang laang. Ay, si kakit di mat. Seryoso kalaunay mat, Maray. Asino ti maragsakan no kas talaang? Saor ti kasjay nga inaramid jo kada kami. Ala, agsubli kayo ijay, taaramiden nyo no anya ti rumbang ama aramid. Ay kwa, Maray. Adda trabaho mi ita. Ay kat parikot sumatan aday ta. Aramiden nyo ti imbagak, no diyo kayat nga agaapa tayo. Wano, kayat nyo, ta ipabayad ko ti bukil ti mais, asinayang nyo. Nay, saan kumamat akas ta, Maray? Nukas ta nga rod, aramiden nyo ti kayat ko. Hay, doble trabaho mo, tikas jay. Kay, nalpas yung mula ay. Kalkalpas milaang, nana. No apay mo ngamin akas jay ti inaramid yo Di pa'y agyaman, day di an noveling, taado ti maapit na, no agbunga amen. Ay nawaw, common sense ka di mat Shirley. Kung kunak lang, mat anana, da kayo mat. Saan nga amin abana ket rumbeng apagaangawam. Makapasurun man ti kasta. Inraman nakpay ki jay. Ay nawaw, kasano kumamat, nairaman kayo, nana? Nairaman nak, tasyak tinang i-refer kada kayaw. Jak mo amo apalpak gayam ti trabaho yaw. Ay nawaw, saan mat apalpak, nana? Di ka nagkalintigan, takas jay mo laang day jay. Agpamula ka manan, anak ka? Wen tatang, Asino titang danam? jay anak ni Tata Doming tatang. Mapagtalkan mo nga tadagita sa tao? Isuda mo ti damo at tinangdanan tayo. Naira na lang amin ama kumikum da idinaudi apa nagmula tayo. Iso aday jay, nailawan kit di anangala tayo iti sweetie. Sapay la kumangarod tamaya ti trabaho da. Wen tatang, nabayagan ama kitang tangdan dagi jay. Kat awan pa'y matiuray may sa areklamo anangag ko may papan kadakwada. Nasayaat mo't ngarod no kasta anak ko. Sayang nga mintigas taos no palpak manen ti matangdanaan. Saanen ama ulit ti kasjay tatang. Saanen apulos tadyakon ipalubos. Ay, agtambayak man pa'y dito istor mo, nana Nuela. Ay nawaw, awan pa kitang danan yu aya. Awan mo ngaruden ti agayab, nana. Kasta aya. Wan, sayang ngarud. Kontrata kumamanan. Nadismayada laki di iti sinasadaw kan sinusuwitik at trabaho yo kinilakay mau. Ni nanamat. Ibaga kon ti agpaysaw tap na mau. Ay na, di yung kumamat karkarun apagsakitan tinakam ko Masaktan ka, ngamen agpaysaw ti ibagbagak. Agawid akman langan. Makasair kayo mat. Kada kang kadayta ano sakitem ti imbagak. Basta siya, ibagbagak laang ti pudnaw. Nay, kunak man no napan ka iti ayan ti kumparem. Wen, ngam nagawid ak adagos, tadda ka no pakitang danan na ita. Naimbag pa'y day ta kumparem. Wen nga rod, ado ti mabalin na pakitang danan na. Kat, datangay matan. Uray kayat ko ti makitang dan, awan mo't maramidak tawan agayab. Hay, kasano day ta ang lakay. Isupay ko matitangdan ta agastusan ta. So ba maturog dalatan. Ay nawaw, agbisin ta mat ano kasta ti aramidan ta. Ayun, danuvilin nga tangay. Amang ano agpamula damanan bakit? Nagpamula dang agpayso, ngam itimat anak ni Tata Domeng. Nastaya, asas, sayang mo't Ay, wan nga ron Angam santa ida ang mababalaw lakay. At damot ngamin nagkurangan ta. Anya ngay ita, awan mo't ten agtalag kadata. Ay,
Saka ang mapagtalkan iti amin nga oras. Makitkita na kaman kan saan ti boss mo, aramidem latta ang nasaya at ti trabahom. Iti kasta, saan ang mapirdi ti reputasyon mo kas may sa trabahador iti inaplayam at trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umunakon, pare Alan. Ay no, kunakman no dumagas tayo iti ayanda pare Dudong, pare Marcelo. Apay jay pare. Kasla di ka na iruamot pare. Kat no tunggal ang sweldo tayo, kat agsyat tayo iti ayanda. Pasensya kan pare. Ngam sa anak pa'y ama kaumay. Nay, apay nga pare. Makadlawa ko na. Kuha ngamin pare. At dati na patagapagnak kita. Sa dinaw, kat nalpas mo ti trabaho tayo. Ay kuha, pare. Day, Agpudno ka man kanyak pare. At dansamot man ang kasinsinnarak mo sa balay. awan ah. Sige, agawid akon pare. Amangan no saan ka nga agdiritso nga agaway. Kat saludsudan na kanto man ni bakit mo kanyak. No agsaludsod ni bakit ko. Ibagam a pinag-overtime nak ni boss. No kasta, at dang agpaiso ti sa balay apagnam. Adda, ngam saanin ang masapul ang mamuan pare. Privacy mo tin aday jay. Kastoy abag ti kayat ko, babe. Ah, sagmamano ti kasta. Di mo makita ti tatak na aya. Adday ta ni o. 5,000. Ay no, nagninamot gayang tibag ala ko da dito. Swildok mo't iti manual daw ti bayad da itabag. Oo, di ka matanag sa o. Adda parikot. Ah, ay, kwa, awan maggade. Sige, agpili ka laing iti may sa akap-kap na kam. Ta siya akong di makaamong agbayad. Agpaiso? Well, iso, ti regalok para ken ka. Ay na, agyaman ako na babe. O, daytoy ti kayat ko agatangam para kanya. Alaim nga ruden, ta siya akong timang bayad. Narabyan ka mat si ka Marcelo. Saan nga imbaga ni pare Alan ken kaya, bakit? Anya kumatibaga na kanyak ngay. Imbagak mo't nga ibaganakin ka, nag-overtime kami. Ti sweldom ngay. Panagsusweldo mo't ita. Ayun, at dito bulsa. Muti nga rodan ta idulin ko. At ita, awatem, bakit? Na, apay ngay. Naingpis mo't daytoy. Ha? Ne, kurang daytoy ah. Amok asan akastoy ti sweldom iti do alangwas. Bumawi akto, bakit? Kurang agpaiso da ita, tada binayadak. Anya ti binayadam aya. Basta adda, bumawi akto no katapusan. Di bale, tagsweldo kamin tumanen. Ne, apay ngay, saan mo tin nga-reply ni Yona kanyak? Nasaya at kami mo't idinapalaba sa lawas. Ayan ti charger mo, lakay. Awan mo't amok ang nagapaan mi. Tapno panunutak akaguranak. Anay ko, apay nga gidil ka nga eh. Itay pa'y ngagsasauak ditoy. Ngam di ka mat sumungbat. Anya da jaya, Ayan ti charger mo kunak. Buludak man, ta i-charge ko ti cellphone ko. kita mi ti drawer iti silid. Aday jay. Kasta sumungbat ka no at dasal salud-sudakan ka. Ta saan ka mat atulong. Sino tinangibagakan ka nga umay ka dito'y pagtrab-trabahuak? Kailiw kan, baby. Ay,
Di nakman awagan iti babe. Ay namo, apay akasta ka mo kanyak, baby. Anya ka diti inaramid ko at di mo nagustuhan. Awan matkit ni, ngam jakon kayat. Anya, Jakon kayat ti agbalin akabit mo. di mo't imbagakin ka asinaak to day a Josie para ken ka. Saanan akasapulan nga aramidam dayta? Ngamin, isublikan kan kuana. Please, babe. Di mo kumamot aramidon ti kastaa. Ay, pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita kanyak. Ang mga nusyak pa'y ti apaan ni bakat mo. Sana mapasamak day ta. Ngamin. Ay basta, jakon kayat. Agwin na swastan. Agawid kan. Di ka manakta. Taadda trabaho ita. Arak mo't day ta pare Marcelo. Wen, agsyat taman pare. Adda parikot mo pare. Naliday ka mat. Talaga analidayak, pare. Ay no, apay mat. Nagapa kayo kini bakit mo? Saan, pare? Anyang nga raw. Heartbroken na kita. Tain brick na tinubiyak, pare. Ah, anyat ko lang pare. At ni bakit mo? Adday ti kusina pare. Madamati pa nagluto na. Apay ka day. Kontrolin ta nga ti boses ta. Abangan numangag na ti pagsarsaritaan ta. Kat ipulong na kin ni bakit ko. Anyang nga minta imbagam itayan. Inbreak na katinubyam. Uwan, pare. Nagsakit ti baro kong ko, pare. Ay unay kan pare. Apay ngamin anak relasyon kay ti sabalay. Kat adda nga rodon asawam. Sa ita, agsangit-sangit ka. Tana heartbroken ka. Bakit? Mangalak iti danom. Ay nawaw, uston ti arak alan, panagtuturugan. Si kakit dimot bakit? San amabalin amaturo ka? Tadda ni pare Marcelo iterwar. Anya ti sangsangitan day di agay mo aya? Ah? Dayjay ka di? Diyak ka mo, bakit? Na di mo amo, kat itay peng agsarsarita kayo. Agsangsangit latamot, adyak amo ti makagapo. No kasta nga raw, itulod mo ni balayda. Di namot kahit tagawid. Itulod mo kunak, tamaturog tamaton. Amang ano aggulukit di dayta. Saan nga gulo ti kumparik bakit? Adda lang amin pagsaksakitan ang tinakam na, adi na maibaga katatayo. Nagrubwatan dagiti anak ta. Mangan tamutan tagtrabaho tamanan. Mangan kalatan. Na, si kangay, di ka mabisin aya. Saan ka makapangan bakit? Diyak marik na tibisin ko. Ne, apay akasta kamutan lakay. Naliday kan kaslada na unag pampanunutom kadagiti napalabas ng aldaw. Di nakpakadanagan. Adda ka di parikot mo? Adda ka di rikrik naam? Adda nasakit kan ka? Awan, bakit? Ay nawaw, ibagam kit di no anya, tapno masigod no anya man dayta. Awan nga rod, bakit? Okay aklang. Okay ka laang kunam, ngem madlaw a problemado ka. Apay, iti panagkunam ka di kat saan ko amadlaw dagita? Mga anak tulangan numabisinak. Mapanak pa iti silenta. Tay tuloy ko ti maturog. Aglangan akpay lang ita. Ay nawaw. Apay nga taakas jay nana. Ti anya, Jusay. Madlaw ko ngamin adakkel tinagbaliwan nila kay ko nana. Anya tinagbaliw kang kuana aya. Saan mutin amang mga nana? Di na pa yun maasikaso ti bagina. Di na masango ti agdigos. Naunag akanayon ti pampanunutan na. Awan nagapaan yaw. Awan mo't nana. Awan amok anagapaan mi nga agasawa. Ay nawaw. Apay nga rod akastangay. Amangan mo no ada nadagsin a pagdaldalanan na. Kat di nala maibaga kang ka. Sinaludsod ko. Kat awan kanumot parikot nana. Saan mo't akasta asigod ah? Ay, hun nga rod. Iso amadanagan nana. Kasaritam ti asawam. Amangan no saan tay nga amaw kat adagaya man ansaya tina. Wano na di priski day. Napatagtigagarak, Mari Josie. Anya day tamari Nadya. Ada ngamin madlaw ko kinila kay mo tunggal mapan ijay balay. Anya day taamadlaw mo mare. Tunggal mapan ijay kat adda imet na nga arak. Saan la ang aday tamare? Agsangsangit pa'y kabayatan ti panagsarsarita da kinila kay ko. Ay nawaw. Agpaiso ka diti bagbagam mare. Wen Mare, ada videok dito No kayat mo, ipabuyak kang ka. Adda na ibagana no apay mare.
Jak amo tabas ta agsangsangit latamot. No amuda nga addaak, agarasaas dapay. Nilakay kumot, jak amo kanayon mati isungbat na tunggal ag saludsudak. Amangan kunak no adda nagapaan niyo mare. Awan mo't mare. Awan makagapo tapno agapa kami. Apay nga rod akas jay ngay. Saan mo't akas jay asigod nilakay mo? Amangan kit di mo't nupudno tay naibagan ni Nana Serapina. Nga addaan sayatina mare. Ay, delikado day tamaray. Masapul nga ipadoktor mo nilakay mo no kastalaan. Agpulis ka tadda pa panantalakay. Ay no, sa dino mo't bakit? Basta, adda. Ipagampay ano sa dino? Agpakita ta iti may sa psychiatrist lakay. Ha? Psychiatrist? Wen ata madanaganak nga ruden ken ka. Saanen anormal ti kastangat aramidem. Anya? Kasano no nakarumat gaya man ti anxiety when no stress mo. Numabaybay anday ta. Amangan numapukaw mon ti limbong ti panunot mo, lakay. Anya? Saan nakagbagtitan niya? Awan ti sakit ko? Pangaasim ka di Naibaga mo lang amin ni Mari Nadia nga agsangsangit ka ijay balayda, tunggal mapan ka ijay. Katawan mo't amok anagapaan ta. Saan? Itan niya aga pong agpagitak iti doktor. Katawan mo't sakit ko. Alamot ten alakay. Para mo't laeng kan ka day tingar aramitek. Kaasi dagiti anak ta numabaybay anday ta. Ora niya pa iti bagbagam. Sa anak ka sumurot kan ka. Sa anak nga agbala. Anyat ko ng paray. Dandan ipan na ka ni bakit mo iti psychiatrist. Unbare, at hapon na nga dan sayatik. Kat no sana masigod. Amangan numabagtitak ka no. Unay kan paray. Ipadlaw mula unay mo't ngamin analiday ka. At hapon dakit ding at dan sayatin. Nga uray heartbroken ka lang. Shh! Tabusis mo pare. Awan ni bakit ko paray. At na panan na. Unang kalakit dinod dita. Bidot mo't ngamin tikas dingin narabid mo paray. Nakirelasyon kakit din iti sa bali. Diyak mating gagara pare. Diyak ni namnamang agayatak iti dayja ayuna. Niyo na pa ilaang para iti amin. Kano? Katuwing, di mo amo kaya. Apay mo't adi mo imbagbaga kanyak pare. Ta ino na ako maalino ko. Amok nga raw, nga dan relasyon niya. Katno inlimad mo kanya. Agpayso ka di tinadamag ko, Alan? Ha? Anya day bakit? Anya tinadamag mo? Pudno ka di nga ex ni Marcelo agayem mo day ayuna? Ay nawa, jak amo, bakit? Di ka man agin di ammo dita? Ni pare Marcelo latan ti kasarita, may papaniti day tabanang, bakit? Amok nga adati among. Niyo na ka di ti makagapaw, no apay analiday. Kat no daduma kat agsangsangit ni Marcelo agayem mo. Nakabutbutang lakit diti mairaman dita. Ay unay kan. Amom nga raw ti maipapan iti kalukwan ti gayem mo. Wayne, Amom lagayam kat. Apay adi mo imbagbaga kada kami. san kayo mata nagsalutsod? Kun may isa, kam amok laeng idi nag-breakdown. Idanon ko kin Mari Josie tin amwa. Heartbroken gayam day a Marcelo Agpayso ka di day tangay bagbagam, Mari Nadia. Wen Mare, kasinsin amis mo ni Yuna tinangidanon kanya. Ay nawaw, at damot gayam kabit na. Isu analiday, kan saan ang makapangan, Mare? Agawid lang day a tao, makita na talaga. Nimot lakay ko, di namot imbagbaga kada tayo. No kasta, ammo nila kay mo. Wen Mare, nagpudno ka no nilakay mo kang kwana, idi inbreak ni Yuna. Tiyaw mo nan bain nga asawak. At dapay laganas na ama heartbroken kat si asawa mat ngarod. Ikam iti pagnakman na, Mare. Marmarwam ti lalaki akas tatigalad na. Agkape-kapay lakay. Ne, itaman pa'y bakit? Apay asweet ka kanyak. Agkape ka, tanapatig ti pagsaritaan ta inton madamdama. May papanitan niya bakit? Basta adda, Ay nawaw, makapadanag ka mo't bakit? igupom kit di takapim. Ibagam kit din, noon nyaman ti may papan iti dayta pagsaritaan ta. May papan kanyo na. Yuna, asino day tayo na? Ha, apay, naamnesia kaya? Nalipatam adagos ni Yuna akabit mo. Ne, awan amok dita bakit? Di ka man agin didiam mo dita, taadda ebidensyak nga ex mo day jay a babae. Ha, isumat lagayam asaan ka makapangan.
Saan ka makaturong? Kan ka na yun analiday ka kadagiti napalpalabas nga aldaw. Babae gayam ti makagapo. Sorry, bakit? Past time ko lang mo, Dayjay. Anay ko, aping agsipat ka nga eh. Kurang payday ta! Nagsina kayon kin ni bakit mo, pare? Saan mo't? Apay ka di pare. Wana, tada nakitak alalaki akakoy kuyog na idinaminsan. Ah, anya? Asino? Sa ludsudem ni bakit mo ano sino Dayjay? No kasta. Adda lalaki ni bakit ko. Sa anak asigurado pare, no lalaki na Dayjay. Basta, nakitak laan nagkuyog da. Sweet da ka di. Sakto lang pare. Anya? Agsagana da di adyo si kanyak. Asino di lalaki anang itulod kang kajusay? Gayam ko Dayjay nana. Saan nga agungot nila kay Mau? Kinapudno na. Ingagarami nana. Ha? Para makita no anyamot ti marik na ni Marcelo. Amangan numakit kita day tadagiti ubeng. Saan matkit di nana? Di kay madanagan, tadrama laang daytoy. Amangan bait numatuloyan nila kay Mau, kat maansaya timod dita. Tapno marik nana at tinariknak nana. No kabailan na nga aramidan, kabailak mo. Dayjay laang, numairaman tigay yung Mau. Kabutang ni Marcelo dayjay nana. Anyat laban ni Marcelo kan kwa na nga eh. Adda ka numot lalaki akakoy kuyog mo. Ay nawaw, asino tinangidanon kan ka. Aduda ah. Agpayso dayta. Saan ko nga iliba? Na, proud ka itikas tangar aramidam. Saan matkit di? Asino da di lalaki? Kabit mo? Gayam ko laang, si kakit dimot. Liklikam da di tao. Na, asino ka kumaamang ibaga itirumbang nga ramidak, ha? Nagalasakit kitaan. Adda asawam? Ngam adda pa'y laang sa bali akakoy kuyog mo? At least, awan relasyon mi. Agkoy kuyog kami lang. Adda man relasyon nyo kan awan. Diyak kaya't ngagkuy-kuyog kayo. Nawatam? No agsasao ka, kunamlan perpekto ka mat. Kanulinukunak mat ide. Sikatim mo na. Saan mo tan itabakit? Nagbalbaliwak mo tan. Oo, awanan Marcelo. Awanan panagayat ko kan ka. Pare, umuna ako ng agawid. Nasapa pa imot pare. Naskan nga agawid akong pare. Ay nawo, ada ka din napasamak. Awan mo kit eh. Ng matanaganak. Madanagan ka nga. Apay mo. Wana, tama nga no bumalas ni bagat ko. Kat adda iyawid na alalaki ijabalay. Anya ngayon day tama paspasamak pare. Makapatanag pare. Seryoso ni bagat ko ngagpaiso. Noon niya't imbaga na day jay. Talagang aramidan na. Si kantumat ngamin pare. Babaero ka. Saan mo tan ita pare? Nagbalbaliw akong. Promise. Nga lang, agawid ka karudon. Bantayam ni bakit mo. Tao mga no agibalis ngagpaiso. Kat aramidan na mutikas itinaramid mo. Sabong para ken ka. Ay nawaw, anyat naknakan mo. Para ken ka talaga ragito eh bakit? Itaman pa'y. Pangaasim lang Tadi nakisuksukat bakit? Jak lakit di kabailan mo siyak ti isukat mo. Panunutom na kita anak ta. Kaasidan ko ha. Amumot gayam day ta. Apay anaaramid mo ti kasya kanyak ka. Ikanak pa iti may sagon daway bakit? Napakawan kan. Ha? Agpasaw? Wen, ngam saan nga iti silid ta ti pagturukan. Anya? Aramidam latan ti imbagak. Bakit? Agden na talaangan para kadagiti ubing. Saanan akas agasawan. Saan kumamatakas taa bakit? Mapagtitak lakit de. Saan man asyak ti dramaam? Noan niya ti imbagak. Iso ti masurot. Mabagtit ka lataan, mabagtit ka. Gonggonam. Bakit? Atan sa amatin sa baling ay ayatam. Awan, ngam no addan tuman bilang. Awanan bibiyang mo. Ngamin, namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Dayta ti maganab ti kasken ka asaan ama kontento. Ay, nawaw! At datay pagsasao ako nana, don't do unto others what you don't want others do unto you. Di ka nga rod agaramid iti may kaniwas,
tapno awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.